Kini kari Durashan Meghalaya, but ni priang sobhai pi barok syakatup kubor mentah ke janmit. Syabin pai syik kubor ke babnya, ngini pet syai kimat ke bakongsan. Pelat patba Menteri Rang Bak Duk Kari, ya Hendriu Teli Kirel Vande Bharat, but ye kiwi ki projek Kampin Roy Bashongdor Kumba Hendriu Spak San Poklur, tingkah hajarkan. Lejengok UMP ke Shillong Dr. Ricky AJ Sinkon ya ke Dauki Land Port Authority kemi benya ya ke rukom terekam jongka. Lejurip ke Meghalaya Assembly Committee ya ki Karkhana Hais Jantia Hills. Persha Menteri Katnat Hikam Food and Civil Supply ke Jela Meghalaya ubak coming one ombon ya ke jing persha short dog masih. Pinbam smai ke HNYF Riboy ya kinongkit kam bathamai na kebenta ke samoy trekam jong ke snem arjar husau hadu arjar arpunyo. Ki khubor ke babnya. Menteri Rang Bak Duk Kari Narendra Modi ula pelat patba ya ki Hendriu Teli Kirel Vande Bharat bat kiwi ki projek ki balakot syaka Hendriu Spak San Poklur tingkah hajarkan mentah kesngi. Da kajing temu banang kampin tlan, ya kajing penyeso, ya kani kejela bat ki weipat. Ulapin pau ba lapin kieu ya kamang tingka na kebenta ki kamrel da kumba khat nriu sya. Da kwabu hakmat ban kintiu ya karoi kapar kamtam na kebenta ki briu ki baduk, ki adivasi ki kintei bat ki nongrep. Menteri Rang Bak Duk Kari Modi ulayaro ya ka jingla banwanra ya karoi kapar ka bakentup lang ya baro syuk ulaong ba ka jing penyar ya ki jing syakri haki kamrel kan no senyang shibun syakaroi kapar ka ba salonsar. Dr. Ricky AJ Sinkon UMP na Shillong hinin kasngi ula penlong ya ka jinglet jingo hakasin ke Baningkong ya ka Land Port Authority of India hadauki ka balong ru ka jaka kaput. La sinran lang ya dagi kli nongyelam ka san hima VPP. Kuntup ru ya Presiden jongka Arden Miller Besayamot Dr. Sinkon ula kemi benya halor ru ya ka rukom trekam jongka bat ula ya kendu ru bat ki sipai BSF bat kumju iki officer ka custom. Ula penpau ya ka jingso kya syapang ka rukom trekam jongka ni ka katling bat kumno ban kentiu ya ka. Hakaba ulapen pau ba untre shitom ban pinbet ya kijing bat ba unbut di ni kikam ki ban yarap ban kintiu ya kijing tray kam kani ka katling. Kakinhun jong ka Meghalaya Legislative Assembly's Environment Committee kalapinyat balapinyat da uba wailat miki shila kalalet banjurip ya ka karkhanash na dobilat bat cook Hais Jantia Hills District. Ubak syala ula banjur halor kajing donkam ban pinnek pensa ikamaryang bat kerpat ban yo ya ka kaipot ke babiang ha ka bayade bat kajing khut jing suba jong kale air bat ha kajuk kapor ban yo ru ika kaipot syapang kirukom trekam jong kani ka karkhana. Kirukot jong ka komiti ba kentup yo uba Merelbon Sim Sostenes Sotun bat Santa Mary Shilla kilapin pau ya kajing sokya syapang kajing jabo jong kale air ha ka te ka jaka. Kajing shkan na kabenta ki nongtre, bat kajing penek pensa ya kamaryang. Da kabakentu badai bandon ki kendon ki baperking, bat bandon ru kajing thong ding. Kani kajing let jingo kalong ban pentik na ba kajing terekam jong kani ka shlem kanlong kabane. Today we are here as a responsible citizen of our state. We have a very important task to see that the environment and the economic activity should go side by side. We will keep on checking from time to time because, like I said, we have a responsible to leave a better place, a better environment, a better future for our future generation.
Menteri Ketenat Food and Civil Supply ke Jela Meghalaya coming one ombon ulapin pau ya kejing persha ke bakrau hakabaya bat kejing temu jongka kenhun ka Goldwatch Stapana Bharat Yatra ki badangshen ki latmu ban pinlong ya kejing yat patba hasilong ha ubnai risau ban wan ban persha ya kejing sho dok masi Ulaong ba omdon manu-manu ki bala ban pinbor ya kerukom bam jong ki briu ha Meghalaya ban omdon ru manu-manu bala ban khang ya kejing sho dok masi Ulaong baka jela Meghalaya kadi ka jela ka babun ki Kristan ki besyong snong bat hang ni bun na ki briu ki bam da ka dok masi. Ula benrap da ka baong baka jingkang ya ka jingsho dok masi kan kta ru ya ki nongri masi. Listen to people if they didn't want to eat. No need for them to force our people to stop these cow slaughters and all. These cow slaughters also, I think, if you're talking in the lengthy, no. If you ban this cow slaughter, they will affect the economy of the farmers also. All the farmers, they used to have 10 cow, 15 cow. When they sell it, they will get money, no? Suppose if this cow put like this, then after the overage, it will die. It will not affect the economy of the farmer. Hinin kaski ka election committee jongka United Democratic Party mau kerwat circle kalajit yuba Jesslyn Roy nongsit kum ukertong uban yakun haka election MDC banwan na mau kerwat constituency Southwest Khasi Hills District. Uba nongsit udi uparak haddu jong UMDC berim ka mau kerwat uba bres nongsit bad ulawan haka kerdan ke baningkong haka tiga jingjit kertong. Ya kabalajit deki president, secretary bad ki dukot jong ka executive committee jong ka UDP polling unit. Uba Adelbert Yau Pnyau ulawan haka kerdan ke baar. Chairman ke committee uba FD Ramsit ula pentim ba yakani ke result on sapha syaka UDP central body. Haka bala kami lenti bikin pinskem ya uba nongsit kum ukertong uban yakun haka election MDC ke Banwan. Hai dah kecik kemen dah kecik pusat nanti berkoi omdon weru baknyum dan dia baknyum kentup jadi kisau mut kandidat kebenaran berni kebar kita DUI tak mat ya kebar kim konyo marki syania bak proses wale kadai proses kebar baik itu kata kebar koi itu kata ya kebar lapor rekam dan kesker balam but kata kesker balam kebar gila hak kata kardor kata ganti hak kebar krem lap dan dia tahu krup krem dan dia tahu krup kata kruping hak unit kijungi hendai kita lebih tek nak kerja suatu jauh kini nong alam tinggi kata. Kanongpo Regional Auto Rickshaw Drivers and Owners Association kalajit yakinongkit kam bethamai nakabenta kasamoy trekam jong usnem 8,000 arpausaw hadu 8,000 arpaunyo hakajing lang patba kabalong hinin kasngi hador barhol yomolong. Namar ba kajing bamdon jong kidukot bad upresiden las lembha kumtalashim yakarai ban penthamai biang ya barok kinongkit kam jong kaseng. Ya kinongkit kam bethamai lapin scam da MLA kanongpo u ba Merelbon CM u traffic in charge u Rubul Ali bat kiwe kiriu rangba hakaba palat arspa ngut kinongnya kali bat kitrai ki bami khmat ya ki kendai teli ki unit kilawan banishim benta. Bangin long kita ki driver nanti kitrai in penekam dari sini ki berarti perlu abar di customer lani kita song foto kita song kali kalau ada CEO kalau ada CEO ya tapi kita goi kita begitu bag foto ada klien jam itu kalau PM jam ada sini dan kamai mohon pak kapong sang harga jingene ke jumpi bagi customer itu lani kita passenger itu semua banda penekam dari sini kepada anak kor begitu. Hinin kaski uba sadon ke bla Presiden ke HNYF Central Body ulapin bam smai yekin nong yalam bathmai ke HNYF nakabenta ka samoy trekam jong usnem ajar arpusaw hadu ajar arpunyo ha auditorium hall jongka umsning town dorbar. Hakani kasngi lapin po penping yakani kasngi da ka jingdon ringkat jong UMLA ka nongpo uba Merelbon CM. Chairman ke dorbar shnong umsning uba Riki Kella lembat kiwe pat kirang ba shnong bat kinong yalam kaseng HNYF. Kinong ilang bethamai nakabenta kathan pangshate kikintup yu uba head sing lingdo kum u president uba Alfred Malay kum u general secretary bad uba M Mani kum u organizing secretary nalor ki wepat.
kibakai kibaki kibaksai kejak pendiriu kibaki kibaksai kejak pendiriu im makategori secara apa negeri India kami bijungi nombor artikel bakat kenai free of speech kalau ni nak bukan ni nak konsumau nak tadi dendam nak tadi mat kibabun nak bentar dong berhangit Bangai bagi sen halang kibadam kejen mereka perlu kategori kita ibalong bunga jingki manpun ya ki isu kibadam jingki baik manpun boy sya kesoka dari buat berdiri. Palat news pak ngot kiriu shimet Negara Hills pat Shillong kila syak thok ha ka ponzi ha kini ki arsnem baladam. Ha ka ba ka jing do nong kala tam palat ya ka shiklur tingka. Kate ka jing let thok ka bakular ban penyo ya ka jing mi ka bahe ka don ka jing adai bat ki account ki bahapok ka jela bat shabari. Bakenthop ya kitu ki badon ha Hong Kong. Superintendent of Police Pankaj Kumar Razgania ula pentikna ba la register pelat pratali ki mukot duma kabayade bat kani kajingja hakeleng karilom garo bat Khasi. Ula kentu ban husiar bha naki apps thok bat ki scheme beitingka namar ba ki kam thok pisa link ba ka internet ki keu bha ha ka jilla. So what this group does, like how it started, one of the persons from Meghalaya, one prime accused, he came across one link on social media. So that link told that if you want to earn good money, you invest in this app, which is based on cryptography. So if you invest good money, then he will get returns up to 30%, 40%, which generally is not available in any kind of investment. So getting this, luring into this high investment, high returns. So these people, he installed this application and he invested his own money. So whatever people had invested, they could not withdraw from their app, and that is when they came to know that this was a fraud app and the entire investment scam, it got busted. So we have arrested a few people in this and the investigation is going on. In fact, there are more than 8 cases which are registered in this case, and some of them are in Garo Hills, some of them are in Khasi Hills, and they all are being investigated together. का मेघालय हिंदी प्रचार परिषद कला रखे का नेशनल हिंदी डे डाका जिंगशित रहम हिनन कसकी होटल नाइट इन हाकने का जिंगलांग लडन की नोंक्रन ना की बिंता बफेर की बयक्रन हलोर का जिंग कोडोर बट का जिंगतियो या का खतीन हिंदी रिंकाट बट की जिंगपन ई की रीति की दुस्तुर डा की रियो डन साब न गुवाहाटी हाकने का जिंग रखे ला कंथोप रू या का जिंगपन को बुरम या की रियो शिमेंट न की कम बफेर लसेंग दो उनोंग हिकाय उsak Sakal Deep Rai, kanika kunhon la kamslem kalatare shitom na kabintaban kintiu, yakaktin hindi hakajala Meghalaya. Kalumpung 15 District Open Badminton Championship Arjar Apusaw, kalakut no hinin kasngi ha Sinrat Indoor Sports Hall. Tpep Pali Jawai, hadin kajingikun kabayakat, kabalane Henryu Sngi. Lapan long daka West Jantia Hills Badminton Association, La yoi ba ka Josephina dala pasa bad umiban care shulai ki lara ya ka nam la do ha ka ne ka mix double. Umiban care shulai lara ya ka nam la do ha ka men singles open bad uba risami pasa bad ka deilang wa o nong plo ki layo ban khor ya ka nam la do ha ka men's doubles open titles. Ki wei pat ki nong job ki kinthop ya uram najar ha ka jinge kop ele kai para marwei jong kishin rang ki balapalat life husan snem karta bad u Leminelson sutchang ha ka under 19 boys single ha ka niklumpung lawan banishim benta dikiriu paukmat ki bakunthop yu ukru bok pasa bad u president berim jong ka WJDBA uba JM posngam mentapan ini pet ya ka jinglong jingman kasun beneng hanong ba shalong Kajing kriat kalong katway pon nyo degree Celsius, but kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing skam kahaw kalong prapolay nakashispa hakapor step, but prapopra nakashispa hakapor janmit. Kala bandon kajing hap slap kabamulumala, but kajing tiat uperthat habun ki jaka. Shaban poisha kabukut jong tup kubor ngepet biang sa shisien kimat bekongsan. Pelat patba Menteri Rang Bak Duk Keri,
या हिंद्रियो तली किरल वंदे भारत बट यकिवे की प्रोजेक्ट कंपन रॉय बशोंगडोर कम्बा हिंद्रियो स्पासन फोकलोर तिंका हजारकन Lejungok MP ke Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon ya ke Dauki Land Port Authority kemi benya ya ke rukom trekam jongka. Lejurip ke Meghalaya Assembly Committee ya ki Karkhana Hai East Jantia Hills. Persha u Menteri Katanat ki Kam Food and Civil Supply ke Jilla Meghalaya uba coming one ombon ya ke jing persha short dok masih. Pinbam smai ke HNYF free boy ya kinongkit kam bathamai na kabenta ka samoy trikam jong ka snam arjar husaw hado arjar arkunyo. Ti parlok katung ila poisha ka bukot jong tup kubor jingi menta ka janbit hado mine syam yang lasai ka sngi kublay pi parok. Of Santhal Pargana and Kolhan areas in Jharkhand are rapidly changing, and that there is a threat from the Rohingya and Bangladeshi infiltrators in these areas. He was addressing Parivartan Maha Rally at Gopal Maidan in Jamshedpur. Prime Minister Modi said JMM, RJD and Congress are indulging in vote bank and appeasement politics. He also asserted that